بله تماشاوان بريز للسر بلا بقرة در بدرين عفني بو سر زيدن خوا هروها بن بيكرنين جروبين تشكدار در حقية ولاتين كرد لعفشنا روجاواي كردستاني وروشا عفريني بقشين بزان بن زي زانياريان جيميواني خوا بريز عدنان مصطفى اندامي دستيا روشكارية بارتي ديمقراطية كردستان سوريا ورقرم نها لسيليا اركيب مر اماده بخيراتنا تتكن بريز عدنان اما دسبيكي اگر تشمر بيجا الغوري داوي زانياري البردستيوا روشا عفرينا روجاواي كردستاني تشاوار زور سپاس طرف تماشاوان هجارة و رواج گهدارت هجارة سرچا براستی وگر هر بردوامه لیکن بیاد و مرحله دا او دو وقته بزاد دا کم بیاد زبر محاربین آنها اب تهریب یعنی خلق در باستکرن بچکی یعنی ریک لوان هاتی گرتن خلقن های کانه به مش داره به پیا داره یعنی بسر لنگا داره کانه به خودگینه مالی خواه وانا جی اف آستنگ بینا چه بینش بر آنها وقتا میسمه زیتونه و دو مرحله دا ناخوازن وگرن زبر قرار وان هنه اف کسی نل سر مال و ملکه خواه وانا دست دای سر وانا وش خارا برف کنو بچنن یعنی میسمه وان ببن ولی ناپرسن اف کسی تدا شغل نبره وکالت هبی وکالت ام بین یک لدر و عفرینه وکالت خداوی مریکی خان ها بلکه او وکالت ها آستنگی جرا چه دکن انو چه نابه وکالت نمان دبه هر کس مخال سر مال و ملکه خوابه ایتنه دست دادن سر و موسمه وردگرن زبر و ناخوازن دوید دمه دا آن عملت زیده وگره لی هر ودگرن بس بنسبه کمتر بیا نوکی بره و از دبیم نه روزانه چند مالبات لگوری زانیاری نوودگرن روز حسب روح حسب جو حسب ریکش خارا دبینن روح پنج مالباتن روح دهن روح بیستن روح یکتنه یعنی حسب در فتح جوان را لیته و به مش میگود در باز دبن درن به مشی مسافتک نبود چون حتی در باز در رو سرو در باز دبن حتی کانبن خوب بگینن سر مال و ملک خوله نهان د آستنگی و مرحله دا اول عفرین زیده چه بینش بر موسمه عالم داره ناخوازه دزی وره کرن درن سر مال و ملک خو اوانا جوی هرن بدزن يعني هنجارة فصائل بخار هذا من اللفظ سر دزية أو ذبي يمنة أو ذبي يمنة يعني فصائل بخار لسر ملكة ما دقرن هفده يعني هركز دغازش خرابه خدانه مالجي جو وقتی داره تدی درن هنجارة شکایت کرن گلی کرن لپیراج ورنا گلی چه کرن تهدید دانه به سلاح هیا اما نسبه که بدن تا نسبهش که امه ببن نسبه چه قاسم يعني برز يعني خودی نه لکاهره نه جامعه را خواهین و حساندن چه کرن آنها نارندزیه بس ده چوال زیتونی تهبن تو مجبور ببه مکبزه و بکه زیت آوانا المکبزه حاضر و نشتینه نوه تدرکت دورا تهات تا زیتونه خواهردن پیش تنکه تهاتن به دو ایمه سید ده تنکه هاتن پنجه به پنجه تا بنی و نی یعنی لکاهره وکرنا لشیه سدي سيد سو بنجاد بن يعني هر فصيله يعني بيجن او كسن كل سر معلوم يمكن خنا بيجن نسباك بيست جسدي بيستو بنج جسدي باج سر وانتي فرس كرن تي فرس كرن نا محدده نا محدده نا محدده رجاء نا محدده ليه او كسن كون سر معلوم يمكن خنا برهمي وان بتمامي تي بتمامي تي دبل حاليا بتمامي دبل وانا حاليا بتمامي دبل اجور دا عالمك دبي ام يعني محاولة دكن او كاسيتي دا ايش كرنا كاسي مصرف لي كرنا شغل مصرفي وان بدن وانا دبنا ايش ما مصرف لي كرنا ما مرة نقول يعني قلت شيء ولاتكي بي قانون لي تنا قانون هاي بس مرية تطبيق تنا يعني سلاح عندك العفرينة ايرو سلاح عندك خاصة انت موسمه ده يعني وقت موسم تنا برحتي هيا مشكلة عفريني جي زنگينه ميسمو زيتونه داره يا تريتي او تري داره يا سماقته سماق داره مشمش وتهجير من فكرين زيادة تردبن زيادة تردبن باش بريز عدنان تخوزم بقر بسر او در بدرنا عفنين كوفت قرن سر مالو ملكن خوا وكو من قوت هركز دزانه جي ججنا قربان وحتى نها بيل بردوامه لي دما دوي ده بيتشكي كيم بويا تبي بيا كيجي خلق رجل كو فقرن او در بدر حتى نها زيادة تري هزار وصد مالبات فقريانا عفرنا روجاواي كردستاني روشا وانشيه بشي كو فدقرن روشا وانشيه بيوستيا وان بچه هي تايبتي از دبم زيدي و فقرينا زيدي حزر وصد مالباتي فقرنا جوي بيتر الرقم لي منا مشكلة الرقم ده المهم فقرة وانا بدي سجورة بون را تعامل ذكرنا ام ببین یک کردستان چیه حتی بسه هون فیشه نودنه
بينما يك تركيا تشوبه ده سه چهار روزه ده هفته که ده نفیسی وان دادنه یک شهباء تشوبه بلکه بدرنگ تر دخن چهار پنج ماه صدام چی صدام بیک مثلا جوان را وقت دراسه امنی چه دکن وقت تشکی چه دکن حتی نفیسی منطقه عفرینی بدن وان لی دادنه کسان هنه هنجارا دسیار روزه تینگرتنجی تحقیق ذرا دبن هنه نینگرتن گور ناس بینه وان ارتد هذه المنطقه يعني حر ام بين مريم الورن بالنتيجه مريم اگر دوستن خود نووان دو هبن وك واسطه دمشه قبل بارا قبل شيء دمشه يعني مملات اموري خود دمشينه تيمي سر هفده لايفا دگرن ام بور تواصل دكن بسلامتن والمول خانه وقت برای جار که من گفت کسی عسکری مال دوبن مهلت دادن دارن کسی عفوا دو دقیقه دار دخن و تسلیم دکن کسی مدنی به مهلت که دادنه يعني وضع في مرحلة ده انتهاكات هنا قانون تنا يا سلاح دندك أم مرحلة زيتونة تشتي مرحلة زيتونة ممكن بتونك بله يعني ها أو كسين كو فدگرن سر مالو ممكن خوا روشا وانچی پیوسیام چه هی بتایبتی نها پاییز بر به سرمایه و دیچه نها ام بیژن دخوازن در بدرن کو فدگرن چی سكا بري منقول أفز مجلس وطني دوت خاصة مجلس وطني دوت دبي أصلا يعني والله عفرين سياسات مدار تدا بربيز رشيد حمودة بقر زي محمد علي خوجة دا بقر شوكت حنان دا يعني جي دا مزرندني بارتي العفرين بين برانيا وان إيرو كانوا سيوي ماني يعني دا مجلس وطني دا ما كرسيك دا وان هبا ده علاقات خارجية ده هبا يعني يكي عفرينة ده مجلس وطني ده علاقات خارجية ده هبا كاني اشياء عفرينة كاسيدن بيتر ام نابين رئيس يعني حرمات جوان رجي ولو ده كان بس نا وك يكي عفرينة به درده خوب بيجي بيوستي عفرينة چنا او بخوب بيجي انها السر اور كده بيجي ولا كاسي فدگار عفرينة بيوستي خوب حرتش كده ده بلجناك هبه يعني اولا بالنتيجة برو دين دكن للشهباء ما چه پرای باندن هفته پرای دین دکه دراوی داره خود دگینی عفرین خود گند عفرین داره دکه مولا خود مال بوشه تشتک تیدا تنه جرا پرای گرکن باتانی بکره اسفنج بکره براده بکره غصا چیه سه تشتی به روزانه به بعیشه يعني او تشجروا جراكه مع الاسف نيكرن حطبنا نيكرن يعني تشرو تقصير افجيج مجلس وطني انا بلا اندومي مجلس وطني دريه ائتلاف رو دوكا بنهار عفرين يابو ملت خوسته كواتشيه كاسن عفرين بكلا قوقن لغوندا بگارن باوري زيادتر باوري ملت بيواري تشيكرن تمام دي ائتلاف ده بلا تم نظر حليل هر بمظلوميه در بدرين عفنه بهر تشتكي هي دي طبعا هذا بتايبتي كو ودگرن سر زيدن خو بشتي اصلنگي وزحمتين كو تينا بيشا وانت في كيجي رجدن كو بگرن عفرين زور سباسج بو انتامي ده سر وشكاريا بدكسي بريز عدنان مصطفى روت ميواني مبولي سر مجرى عفني وروش عفني قالك سباسج